Musidɓe assalamu aleykum, mi arta vidéo ɗo ɗen fi polémique ji wonɗi réseaux sociaux ko yowodiri e diina e question ji ko yimɓe woni questionnude diina. Ɗum wona probléme noon ko on génération ɗon surtout fewndi ɗen jeunesse on joni questionnay piiji ɗin ɓe landito piiji ɗin ɓe jokkata tun e hoore niwre. C'est très bien, no moƴƴi ha noon par ce que koye nder ɗum noon si on tigi heeɓi réponse ji waway ɗi nangude hakkille makko ko ɗum fewnata on tigi o jogito o heɓa tawhid o anda woy taguɗo no woodi. Mi yiltito taw point ji tati no gasa mi adressata ɗo ɗen. Point ara noon musidɗo men o landiɗo question o landike question ko yowdiri hadis goto kaynete Allah subhanahu wa ta'ala himo andi banu adama on ma goɗɗo gollay golle aden aljanna ha ka sakkitoɗum o golla golle yiite o naata yiite ainsi de suite. Buye mon andi ko hadis hombo mi woni yewtude fimu ma hollugol Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko wirni himo andi ko hombo natoyta aljanna ma ko hombo ni natoyta ko ɗin mi woni addude yeru faamu an on réponda ɗin question ji ko ɓen sukaɓe ɗo woni ko landade nanon mi janguɗo andi piiji ɗin fop ko won tum min kadi miɗo yiɗi ɗaɓɓutugol miɗo yiɗi jangugol mi mara maîtrise gandal ngal fof ko noon miɗo yiɗi ɗaɓɓutugol mi yiɗa wonugol e majjere no ɓen sukaɓe ɗon ɗaɓɓitirta noon ko noon mi ɗaɓɓitirta kono sukaɓe landi ɓen on question ɗon yoɓe andu na kamɓe ati landade ɗi question ji. Nyande mi joni exemple annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam huwa sammakumul muslimina min qabl ko kanko ati ɗen ñentinde wonugol jebbiliɗo. Ok, kanko woni fondateur monothéisme sino yiɗi e o génération ji sakkitori gaɗen fi chrétien ɓe ɓen juif ɓe ɓen e julɓe ɓen ko ɗum enen julɓe ɓen innete huwa sammakumul muslimina min qabl. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala ƴetten exemple tami juuti mbeteke wonugol julɗo point ara noon ko be jaɓa ko a jeeyaɗo ko a maccuɗo no woodi jeyɗo ma ko Allah jeyma ko kanko taguma ko be jaɓa ɗum noon taw ko ɗum inete iyaka na'budu ko be jaɓa taw ko a jeeyaɗo no woodi jeyɗo ma ko ɗon piji ɗi ɗon fof fuɗɗi sa jaɓal taw ko a jeeyaɗo tagguɗo ma no woodi tagi univers on no woodi ko ka makko yiltitotoɗa haare ko ɗum noon on tigi duwa taw ɗaɓɓutude ko honno mi jaɓirta ɗum ɗon fi honno mi jaɓanta ko mi tagaɗo wonɗo gomɗinɗo wo wonɗo julɗo ko ɗum noon taw duwa jaɓude ko jeeyaɗo jeyɗo mo no woodi par ce que sa jaɓi ɗum noon hande kadi mo jaɓuɗa on no jeyma ko wima wo aynay wuy ko non woniri par ce que gandal ma ngal no fanɗi hakkille maɗen no fanɗi a wata huɓindade piiji ɗin fop surtout e tan hun raɓɓuɗo ko gurdam hun ko wurata ko mi jonna exemple ji buy enen ɗo de ni ɗe wawi seedade piiji hara feƴƴunoɓe ɗo wataɗi seedade wona ɗo de ni joni self driving car no woodi otoje doginayɗe hoore mum hara ƴaway tun ka o tawa ngal doginama ngal naɓama ha ka yata ɗon jippoɗa en yi joni otoje wirayɗe no woodi génération ji no feƴƴuno ɓawɗo sa wolaniɓe ɗum diwayno hakkille maɓɓe ɗen hay téléphone yomi wonɗo de wonɗo ka aduna fof jentolan ɗum wodano donc hollugol génération ji no feƴƴuno tawe ɗum no diwi hakkille maɓɓe ɗen ɓe wata famude enen ɗo ɗen ɗe wawi famude ɗum ɗo génération ji aroye duuɓi 50 temedere hara ɓen noon kan no waɗi enen ɗo koyen komoɓe joni noon Allah subhanahu wa ta'ala se daari hay intelligence artificielle on ɗa wawi fuɗɗade goɗɗum ka téléphone ma ɗo ɗen hande kadi artificielle intelligence on si wowti andi ko ɗum ɗo wowɗa wadde lannintinantoma tu woni algorithme système ko programmete kon joni ɓe programme hay ka téléphone ji sa mijike ɗo ni fi otowal ma a woli fi otowal yiyangal ka téléphone ma ɗi piiji ɗo ɗen ko enen banu adama Allah okki intelligence o technologie ɗo ɗen hewtuɗen au niveau ɗo aro yeɓɓen hewtoye feƴƴa enen ka fewdiɗen ɗo joni noon Allah subhanahu wa ta'ala ƴetten exemple deuxième on jannowo l'école l'école ɓe o jannata ɓen nana kala ko neɗɗo ko banu adama kono mo wawi andude oɗo réussi so yeyi oɗo pasoyta
non kasa lutondira gokkunni ɓay ko neɗɗo. Joni noon moyneten on Allah tagguɗo univers on taggi taggefo ngon fof tagguma ko ka makko hotata. Si on innima no andi no maîtrise ko hombo feewoyta, ko hombo natoyta yiite, ko hombo natoyta aljanna, konto heɓata dutta hande kadi. Ko ngal gandal absolu ngal o jogiti ɗon, gandal timmungal, tawa fus suuɗanakimo, ko ɗum noon innimo Allah. Ko ɗum noon waɗi innete ko kanko taggi univers on, ko kanko taggi ko tagga kon fof. Sina ɗum o innetanoke Allah, par ce que o ala gandal absolu, gandal timmungal. Ko tawi kon himo mari huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, ko sifa ɗum ɗo innimo Allah. Si tena ɗum o innetanoke Allah. Donc ɗum waɗi qualification ji makko ɗin fof ka al asma wa sifat, sifaji makko ɗin fof ko ɗum ɗon innimo Allah. Ok, joni noon e ɗin sifaji makko ɗon kadi himo waɗi ɗi e men, koni enen ɗi timma e men, kono himo waɗi en yurmeteɓe, kanko Allah ko yurmeteɗo. Himo waɗi tumago ko en letteɓe, kanko Allah kadi ko lettowo. Ndare inde ɗe Allah sifi ɗen e makko. Ɓay tun ruhu on wa ruhu min, ruhu immorɗo ka Allah no tawa e men enen banu adama, sifaji Allah buyno e men, ko woni sifaji ko woni kon e men ko gokkunni e sifaji makko ɗin. Ok, donc landotoɓe question ko nun Allah lettanta, ko nun waɗi ko yurmeteɗo, mais bien sûr so ndaari hay ka aduna ɗo ɗen banu adama ɗa mari yurmede, ɗa mari tumago esprit yottagol, a monoto tumago a lettay, tumago a discipline ay, tumago a yottoto. Donc Allah subhanahu wa ta'ala himo mari ɗi sifaji ɗo ɗen fof son jangi inde Allah ɗen. Ɗum noon ko on question ɗon ɗen, j'espère que wawa wallitade yimɓe buy. Ƴette exemple scientifique ji buy. Allah subhanahu wa ta'ala o daali sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah holla en sinji ɗin fof ha famen himo woodi. Ndare technologie fewndi ɗon. Jono yimɓeɓe no wawi senditade groupe ji ɗiɗi. Siko a gomɗinɗo a jaɓi tagguɗo no woodi, inna ɗum ɗo ko doole Allah. Si tawi woni a gomɗina few, siɗa fala inna ko découvert scientifique, sa fala inna ko phénomène naturel. Kono woni ɗum ɗo fof woni phénomène scientifique, woni phénomène naturel. Goto daraki hande inni ko kanko tagi univers on, goto daraki inni ko kanko tagi hoore mum, goto daraki inni mayata. Donc ko ɗum ɗo fof jaɓɓinta on tigi hi tagguɗo no woodi, jeyɗo no woodi, duwaɗo rewede no woodi, lanɗo no woodi. Joni no yimɓe ɓen ko piiji ɗiɗi, ko soit on tigi ara ha o jokka mbeleɗe makko ɗen, tawa ko mbeleɗe makko ɗen o rewata. Siko ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala dali, afara aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila. Si tawi goɗɗo koko welatamo kon tun o rewata, mara feere. Ñande Allah fewni on tigi yo o feway, masi o waɗi effort fi fewugol yigol gonga, Allah hollay mo gonga. Ok, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Si tawi tun ɗa cippirde fi peewal, Allah hollete peewal, Allah fewnete. Donc point sakkitoron wonande musidɓe men buy wonɓe yennude diina, aybina diina, yenna Allah, rente ɗum. Diina wo taw yennu, hay reweɓe sanamuɓen taw yennu, hay sanamuji ɗin taw yennu, par ce que ko piiji wonɗi sensible, ko woni sacré e banu adama. Si an a jaɓali a gomɗinali wonu ɗon hara a gomɗinali, kono wota aybin, wota wikko, wota yennu, par ce que woɓɓe haray no hitti e maɓɓe, no himmi e maɓɓe, muusay. Hay sanamuji ɗin Allah subhanahu wa ta'ala innuno julɓe ɓen taɓe yennu sanamuji ɗi ɓe yarewayno ɗin. Wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi khayri ilm. Tagoto yennu ko rewete, ko hunde tiiɗunde, ko hunde wonde sacré e diinaji ɗin fof noon. So yenen julɓe ndenede kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Julɓe ɓen no gomɗini nelaɓen fof ko hollugol koko tiiɗi. Wa in min ummatin illa khala fiha rasul. Donc e mofte be Allah neli yimɓe ko fewna ɓe. Donc diina ko ari ko fewnugol, ko yurmingol banu adama. Si tawi noon an a jaɓali ta yennu, ta aybin, koko woni sensible. Donc haray ko ɗi poñji ɗo mi falno ɓeytude. Assalamu aleykum.